gde smo bili. U svojoj dugoj i turbulentnoj vojnoj istoriji Srbija se može pohvaliti sa mnogim velikim vojskovođama. Jedan od najvećih, a svakako najpopularniji u narodu, bio je vojvoda Stepa Stepanović. U današnjoj emisiji Tamo gde smo bili pokušat ćemo da vam približimo život i rad velikog srpskog vojskovođa. 12. marta 1856. godine Ivanu i Radojki Stepanović rodio se treći sin, a četvrto dete po redu. Ime je dobio po svom dedi Ivanovom ocu Stepan, po kome je i čitava porodica nosila ime Stepanović. Porodica Stepanovići doselila se u Kumodraž po jednoj priči iz Like, a po drugoj priči iz Pirota ili Leskovca. Gledajući stil rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića, koja je izgrađena 30. godina 19. veka, bliže je priča da su se ipak doselili iz južne Srbije. Porodica Stepanović se bavila zemljoradnjom i stočarstvom, kao uglavnom i sve porodice u Srbiji 19. veka. U malom selu Kumodraž, koji je danas sastavni deo gradske opštine Voždovac i grada Beograda, koja je u to vreme imala 10-ak kuća, teško je živela porodica Stepanović. Po sećanju vojvode Stepe, majka je morala već kao bebu da ga nosi na polje, odnosno na njivu gde su radili, ili ga je čuvala strina koja nije bila toliko sposobna za radove u polju, ali svakako po onome kako je čuvala Stepu, izuzetno je bila sposobna žena za sve ostalo. Tu imamo recimo primere da Stepu kada nisu nosili na polje, odnosno kada su ga ostavljali kući, da je često znala da svrati ciganke koje su prolazili sa malim bebama da ga podoji. Pa imamo svedočanstvo starije Stepine ćerke Milice koja je govorila o tome. Kada je vojvoda Stepa bio komandant u Valjevu, znao je često da šeta, i to jeste bila odlika Stepe Stepanovića tokom čitavog života, da je imao te usamljene šetnje po gradovima, čak i na frontu, gde je oblačio skromno odelo ili mundir bez ikakvih oznaka i šetao među vojnicima. Izlazio je van grada Valjeva i dugo posmatrao ciganski čergi. Gledao je njihov život, interesovao se i kada bi mu ona rekla: tata, hoćemo li da se vratimo nazad kući, onda je on rekao: to mi je, u polušali, to mi je ostalo od ciganskog mleka kojim su me dojili. Također, ostalo je svedočanstvo vojvode Stepe, koji nije voleo da ide na polje, jer mu je bilo verovatno dosadno kao detetu. Kada su ga nosili u prtač, i toliko je bio ljut da je nogama udarao do bukvalno stvaranja rana na nogama koje su krvarile. Međutim, kada su ga doneli na njivu, govorio je, niko nije imao vremena da se bavi sa njim, nego su ga tako ostavljali dok mu rane same ne bi zacelile. Kao dečak, tu imamo već prvu sličnost, a imat ćemo ih u ovoj priči dosta sa njegovim klasnim drugom Vojvodom Živojnom Mišićem. Čuvao je goveda, za razliku od Živojna Mišića koji je čuvao koze i pisao to u svojim memoarima. Vojvoda Stepa je čuvao goveda i ima ta jedna priča kada je ova strina koju smo spomenuli malo pre mu spasila bukvalno život. Jedan ljuti vo mu je rogom presekao trbuh. Strina je brzo uzela iglu koju je spalila vatrom i svilenim koncem ušila tu ranu koja je posle 10-ak dana zarasla. I tako je spasila život malom Stepi. Kada je došlo vreme za školovanje, u zajednicama, odnosno zadrugama, kako su tada nazivale veća seoska domaćinstva, običaj je bio da samo jedno dete iz zadruge ide u školu. Po svedočanstvu Stepinog brata Marka, oni su izvlačili štapić. Onaj ko je izvukao duži štapić išao je u školu, odnosno na školovanje. Sreća je toga dana poslužila malog Stepu, a ja bih dodao da je poslužila i Srbiju. Stepa je krenuo u školu, odnosno u tom trenutku ne može se nazvati čak to ni školom. Seoski ćata je podučavao decu za 2 dukata, uglavnom lepom pisanju, i to je ono što je karakteristično ostalo za Stepu Stepanovića, da je imao taj krasnopis koji se može vidjeti iz njegovih spisa. Nakon osnovne škole Stepa Stepanović izrazio želju da krene u učiteljsku školu i da postane popa.
Tome se usprotivio njegov otac, te je Vojvoda Stepa poslat u gimnaziju, Beogradsku gimnaziju, i po svedočanstvima nije se isticao ni iz jednog posebnog predmeta, što je negde bilo i za očekivati, jer deca koja su dolazila iz seoskih sredina morali su, pored školovanja, i posluživati, da bi stanovali i izdržavali sami sebe. Stepa je posluživao direktora gimnazije Đorđa Maletića, pesnika, jednog velikog humanistu, o kome je Stepa govorio sve najlepše kasnije, da je imao veliko razumevanje za njega. Te je u 5. razredu gimnazije, kao vrlo dobar učenik, Stepa uspeo da upiše Vojnu akademiju, artiljerijsku školu, kako se ona tada zvala. Njegova 11. klasa bila je mala klasa, ukupno je bilo 29 studenta, ali je interesantno da je iznedrila dvojicu vojvoda, Vojvodu Mišića, Vojvodu Stepu i čak 4 vojna ministra. Po Stevanu Opačiću i Savi Skoku, koji su napisali jednu obimnu knjigu i studiju o životu Vojvode Stepe Stepanovića, na Vojnoj akademiji Vojvoda Stepa se prvi put susreo sa nelojalnom konkurencijom, sa intrigama, i tu je negde, kaže, kod Stepe razvilo jednu određenu crtu u njegovom karakteru koja će ga pratiti tokom čitavog života. A to je da je Vojvoda Stepa postao sumnjičav i da je počeo da se zatvara u sebe. On će sam pisati da je tokom čitave svoje vojne karijere, u naređenjima, zapovestima, obaveštenjima koje je dobijao, uvek tražio gde je ta noga koja će da ga saplete, gde je to što pokušavaju da mu podmetnu. U kasnijem dobu svoga života Stepa ipak, posebno u svom delu života u Sarajevu, pokazat će da on je čovek društven, da je on čovek iz naroda. Ta njegova deviza koju je imao, da je iz naroda potekao, da je narod ga stvorio onakim kakav jeste i da će mu služiti do poslednjeg svog daha, bila deviza koja ga je i učinila toliko popularnim u narodu. Izbijanje Srpsko-Turskog rata prekinulo je školovanje Stepe na 2. godini Vojne akademije. On je kao pitomac bio upućen u vojne redove i sa jedne strane mogao je ono što je učio teorijski sada praktično da sagleda na bojnom polju. Mi nemamo danas precizne toliko podatke o tom delu života Vojvode Stepe Stepanovića, odnosno njegovom ratnom držanju. Međutim, ako pogledamo odlikovanja koje je on dobio, a to su 2, odnosno 3 odlikovanja u Drugom srpsko-turskom ratu i 1 u Prvom, možemo sagledati da se on hrabro držao. Posebno što porodica njegova govori da je orden Svetog Stanislava, koji je dobio prilikom opsade Niša, kada je prvi uskočio u rov, odnosno Šanac, do kraja života govori da mu je to najdraže odlikovanje. Najranija ocena i opis Stepe Stepanovića je iz 1880. godine, iz vremena kada je bio vodnik u četi komandira Đure Dimića. On je dao sledeće karakteristike potporučnika Stepe Stepanovića. Bistar je, da je karaktera čvrstog i preduzimljivog, naravi dosta bujne. Lako shvata i brzo se rešava na delo sa dobrim rezultatima. Zdrav, snažan, okretan i za praktičnu službu sposoban. Napisao je da je dobar strelac, da je dobar jahač i plivač. Službu vrši tačno i revnosno po prirodnom nagonu i odan je interesima vojske. Prema mlađima je strog i pravedan, prema ravnima druževan, a prema starijima smotren i vrlo učtiv. Interesantno je da u svim opisima, pa i ovome, se ističe da se vrlo čisto nosi, da je bio vrlo pedantan što se tiče uniforme i privatnog odela. Isto tako ovde se navodi da je u privatnom životu karaktera čvrstog i otvorenog, te da se druži sa drugovima i građanima odličnim. Nakon završetka Vojne akademije 1880. godine, Stepa Stepanović je izrazio lični zahtev da raspored za službu dobije u Kragujevcu. Ovakav zahtev možda nam se danas i čini čudan. Međutim, mi moramo uzeti u obzir da je Kragujevac bio prestonica Kneževine Srbije gotovo 2 decenije, da su neke od prvih institucija, prva gimnazija, prvi licej, univerzitet, prva vojna škola, vojna fabrika otvoreni u Kragujevcu. Da je Kragujevac u tom trenutku imao 7.000 stanovnika, dok je Beograd imao 30.000 stanovnika, ali u mnogo čemu je bio ispred Beograda.
U tim nekim zapisima ističe se na prvom mjestu da je bio daleko uređeniji i čistiji grad. To je bilo vrlo primamljivo za potporučnika u tom trenutku Stepu, koji je došavši u Kragujevac vrlo brzo shvatio da ima još nešto privlačnije u Kragujevca. To je bila jedna gospođica, Jelena Milutinović, koju se Stepa zaljubio i koja će postati njegova supruga. 25. jula 1881. godine oni su se venčali. Godinu dana kasnije dobili su prvu ćerku Milicu, a zatim sljedeće godine i ćerku Danicu. Vojvoda Stepa više nije imao dece. Kasnije je često pričao da mu je ostao jedini žal u tom svom ličnom životu, da nije uspeo da dobije sina koji bi nasledio krsnu slavu i prezime Stepanović. 1883. godine glas o poručniku tada Stepi Stepanoviću počela se širiti Kragujevcem. I to van garnizona. Prva kragujevačka gimnazija uvela je u svoje obrazovanje predmet fizičkog vaspitanja vojne vežbe. Poručnik Stepa, kao izuzetno sposoban i spretan oficir, poslat je da bude nastavnik u prvoj kragujevačkoj gimnaziji i već tada je bio izuzetno omiljen kod dece i kod roditelja. Međutim, 1885. godine njegovu nastavničku karijeru prekida novi treći rat u vojnoj karijeri Stepe Stepanovića. Radilo se o srpsko-bugarskom ratu. Samo kratko, ne izlazeći mnogo iz ove teme, napravio bi jedan osvrt na taj rat. To je jedan od besmislenih ratova koje je Srbija vodila u svojoj istoriji. Naime, iako se rat vodio između Srbije i Bugarske, u stvari se vodio rat između velikih sila, Rusije i Austro-Ugarske. U ovom slučaju Rusija je bila zaštitnica Bugarske, dok je Austro-Ugarska bila, pa ne možemo reći ni zaštitnica Srbije, već neko ko je kroz Srbiju gledao da ostvari svoje interese. Ideju širenja ka jugu, odnosno širenja te pro-germanske ideje, gledali su da pokušaju ostvariti preko Srbije. Svaki pedalj zemlje kojom bi se Srbija proširila ka jugu značilo bi proširenje interesa Austro-Ugarske. Interesantno je da je kraj Milanu taj rat krenuo bez ikakve financija. Kasa Srbije u tom trenutku bila je popunjena ili ispražnjena i nosila je nekih 60.000 dinara. Da bi krenuo taj rat, kralj Milan se zadužio upravo kod Austrijske banke sa 40 miliona dinara. Banka je prihvatila da da kredit Srbiji pod uslovom da se stavi monopol duvana pod njenu ingerenciju. 2,5 miliona su oni procenili da je taj neki godišnji iznos, a u realnosti je bio 5. Znači, uslovi su bili izuzetno nepovoljni za dobijanje samog kredita. Ono što je još bilo bitnije, to je da Srbija nije imala stajaću vojsku i da u tom trenutku imala neki 28.000 obučenih vojnika, samo 28.000 obučenih vojnika, a da je falilo oko 6.000 oficira i podoficira. Stepa Stepanović piše u svom dnevniku jednu zabelešku o tom ratu gde, parafraziram, kaže ovo je komedija koja se nastavlja. Samo ne znam sa čim ćemo nastaviti tu komediju. Trenutno dok sedimo i nismo u ratu, nemamo hranu, nemamo oružje. I to malo što imamo pušaka ili nisu ispravne ili su neočišćene. Nemamo fortifikacijskih prepreka. Čak ni most nismo srušili na tom položaju na kom su se nalazili, a koji je bio preko puta neprijateljskih linija sa Bugarskom. Stepa, nemamo tu nekih isto također svedočanstva o njegovom samom ratovanju u srpsko-bugarskom ratu, ali je delio mišljenje većine mlađih oficira koji nisu videli uopšte svrhu u tom ratu. I to je bio jedan rat u kome Srbija je imala imperialističke pobude, što nije karakteristično za naš narod. Mi smo vodili uglavnom odbrambene ratove, a ovo je bio jedan napadački rat sa idejom da se osvoje neke teritorije. To je uslovilo jako loš moral kod srpskog vojnika i u krajnjem slučaju rezultiralo tim nekim, ajde kažemo, potpisivanjem primirja u kom su kumovale strane države, opet Austrija, ali se može smatrati velikim porazom za Srbiju.
Po završetku rata sa Bugarima, Stepa Stepanović se vratio u Kragujevac, gde ostaje do sredine novembra 1886. godine, kada je stupio u pripremu za generalštabnu struku. Taj kurs je trajao 2 godine, odnosno tačno do 22. oktobra 1888. godine. Bio je vrlo strog kurs, međutim, Stepa je jako lako savlađivao sve predmete i postoji svedočanstvo da ih je polagao iz prvog pokušaja. U te 2 godine Stepa je polagao i 2 ispita za činove generalštabnog kapetana druge klase i generalštabnog kapetana prve klase. 1889. godine Stepa je postavljen za načelnika štaba Drinske divizije i prekomandovan u Valjevo, gde se zadržao do 1895. godine, kada dobija prekomandu u Beograd. Tada je postavljen za privremenog člana stalne ispitne komisije za oficirske činove. Posle 2 godine primio je dužnost honorarnog profesora Vojne akademije. Držao je zanimljiva predavanja o Napoleonovim ratovima 1805. godine i Prusko-Austrijskom ratu 1866. godine. Bio je urednik časopisa Ratnik od maja 1902. do juna 1903. godine. Povratak u trupu sledio je sa imenovanjem za komandanta pešadijske brigade, najpre Drinske, a zatim i Timočke divizijske oblasti. Nakon majskog prevrata 1903. godine, Stepa Stepanović je od strane kralja Petar odlikovan Karađorđevom zvezdom i belim orlom sa mačevima. Mnogi su ovo protumačili da je Stepa Stepanović bio član zaverenika, posebno kada je 1907. godine dobio čin generala. Međutim, istina je da je Stepa Stepanović bio uvek svoj, odnosno da je bio uvek na strani naroda. I to su prepoznavali i članovi dinastije Obrenović kao i članovi dinastije Karađorđević. Za razliku od Putnika i Mišića, Stepa je uvek ostajao na svojim mestima. U smislu da nije penzionisan i da nije pomeran tokom majskog prevrata, odnosno promjena radikalnih koje su sledili dolaskom Karađorđevića na tron. Godinu dana kasnije, nakon dobijanja generalskog čina, znači 1908. godine, Stepa Stepanović je postavljen za ministra vojnog. Odmah po postavljenju Vojvoda Stepa je krenuo sa reformom vojske i naoružanjem. Interesantno je da su Stepu dugo ubeđivali za nabavku mitraljeza i da je on smatrao da to nije dobar potez, da je uvek bolje imati vod dobro naoružane pešadije sa puškama nego imati jedno mitraljersko odeljenje. Međutim, i tu je jedna odlika Stepe Stepanovića gde je hteo da sasluša svoje saradnike, da ih čuje, da razmotre činjenice i nakon iznošenja validnih dokaza za nabavku mitraljeza, Srbija je pristupila nabavljanju te vrste oružja. Ipak, koliko je bio uspešan u ostvarenju vojnih zadataka koji su stavljeni ispred njega, Stepa Stepanović se nije dobro snalazio u Skupštini. Nisu mu odgovarale te brojne i burne rasprave sa opozicijom, te je posle kratkog postavljenja na mesto ministra vojnog dao ostavku. Ipak 1911. godine Stepa se ponovo vraća na mesto ministarsko, pripremajući tako Srbiju za obračun, odnosno za rat sa Turcima u Prvom Balkanskom ratu. U Prvom Balkanskom ratu pod komandom Stepe Stepanovića Druga armija zauzela je Carev Vrh, Krivu Palanku i Kratovo, a za vreme Kumanovske bitke u borbama protiv Turaka kod Stracina i na Crnom Vrhu doprineo je opštem porazu turske vojske u dolini Vardara. Krajem oktobra Druga armija je upućena kao pomoć bugarskoj vojsci kod Jedrena, koja se predala 26. marta 1913. godine. Ovde je isto interesantna jedna karakterna osobina Vojvode Stepe Stepanovića. Nakon što je 20. pešadijski puk uspeo da zarobi komandanta Jedrena Šukri Pašu, on je hteo da se preda srpskom komandantu. Međutim, Vojvoda Stepa je to odbio. Dogovor je bio da kada dođe do toga se Šukri Paša preda generalu Ivanovu. Iako su mnogi saradnici savjetovali Stepu da je srpska vojska ta koja je donela prevagu i pobedu Jedrenu i da bi trebao da se njemu preda, on je rekao ne, dogovor je dogovor i mi ga moramo ispoštovati i moramo se držati njega. Kasnije je Vojvoda Stepa pričao već kada je bio u penziji da je zaista srpska vojska bila ta koja je donela tu prevagu kod Jedrena i da nije bilo srpske vojske ne bi bilo pobede i ne bi se osvojila ta turska
Turska tvrđava. Ono što je možda još interesantnije, nakon što su pale Jedene, nakon što je došlo do pobjede, Stepa Stepanović kao veliki poznavalac srpske istorije je kompletnu drugu armiju spustio na mesto Černomen, gde se po nekim istorijskim podacima održala Marečka bitka u kojoj je kralj Vukašin izgubio. Vojvoda Stepa je sa svom svojom armijom tu održao jedan pomen. Toliko mu je to bilo značajno, govori činjenica da dve sveće koje je držao u rukama, koje su bile zapanjene toku pomena, doneo kući i da su one čuvane kao sveta relikvija. A meni je još interesantnije da danas njegova praunuka Ivana ima te dve svećice. U drugom Balkanskom ratu 1913. godine uspešno je branio sa drugom armijom Pirotski utvrđeni logor i Nišavski pravac, vezujući za sebe mnogo jače bugarske snage. Nakon rata bio je predsjednik Komisije za utvrđenje graničnog fronta prema Bugarskoj. I onda dolazimo do Prvog svjetskog rata 1914. godine. Kako je u tom trenutku Radomir Putnik bio na lečenju u Austrijskoj banji, vojvoda Stepa Stepanović je preuzeo na sebe mobilizaciju i pripremu srpske vojske kompletne za Prvi svjetski rat. Kažu da je to radio vrlo dobro, predano, oštro i brzo. Srpska vojska je uspela da se mobiliše na vreme. Pred početak ratnih operacija ponovo je primio komandu nad drugom armijom. U Cerskoj bici od 16. 19. augusta ona je razbila austrijsku armiju, izbacila neprijatelje iz zemlje. Pod njegovom komandom izveden je vrlo složen marš manevar koji se završio susretnim bojem u toku noći 15. i 16. augusta na Ceru. Sutradan je vojvoda Stepa zauzeo mesto u prvim borbenim linijama i tako podigao i samopouzdanje srpskim vojnicima. Drugog dana bitke njegovo prisustvo kod Šumadijske divizije prvog poziva razrešilo je krizu iz pravca Šapca. Bitka je dobijana 19. augusta 1914. kada se neprijatelj počeo povlačiti iz Srbije. Stepa Stepanović je prisustvom na najugroženijim tačkama objedinjavao dejstvo svih divizija i presudno je uticao na uspešan tok bitke. 20. augusta 1914. godine, zbog svojih zasluga na samom početku Prvog svjetskog rata, odnosno učešćem koje je imao u Cerskoj bici, Stepa Stepanović dobio je zvanje vojvode.